Okay, so guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Totech nkuko bisanzwe ini ya channel yanyu igenda ibagezaho uburyo ushobora gukora amafaranga online nta gishoro. Nkuko bisanzwe rero mbazaniye akandi ko karizewe kandi kari gutanga amafaranga. Wowe niba utari wakanda subscribe, wabanza wakanda subscribe, waba ufite ikibazo ugakanda aho muri comment, na niho urasanga link yiyi platform cyangwa se iyi platform, niho urasanga link yo kuyinjiriraho, hanyuma nawe utangire gukorera aya mafaranga buri saha, ukajya ukreminga. Iyo ugize amafaranga runaka ndibuze kukubwira, bita ubikuza kandi amafaranga yawe akakugeraho nta nkomyi. Nkuko bisanzwe rero aho ngaho muri comment urasanga link yo kwiyandikisha, usanga muri link yacu ya WhatsApp, ukayinjiramo n'usanga utuntu twinshi tugiye dutandukanye, hanyuma nawe ukayijoininga. Wibutsa kubanza wakanda subscribe ku channel yacu ya Totech. So rero ukimara ukanda kuri iyo link irahita uyingukira ahangaha. Urahinguka ahantu hameze gutya, gusa twebwe ntago tugiye gukora login. Ndihutisha video kugira ngo itaza kuba ndende, ntago turakora login. Wowe ni wihutisha video ntago uramenya uburyo iyi application cyangwa se website uri buze kuyinjiramo, ntago uri buze kubimenya. Ntago tugiye gukora login, ahubwo twebwe turaza hano hejuru wanyuze kuri link yanjye, ndakwereka n'uburyo urahita wakira bonus ako kanya. Urahita uzukanda hano kuri sign up. So rero kuri sign up urasangamo iyi link yanditswe ngo Hope Fabrice. Iyi ngiyi niyo urasangaho aho ngaho. So rero nkuko bisanzwe hejuru ngiye kubereka ibyo turuzuzamo. Aha ngaha turuzuzamo username. Hejuru tuzuzamo username tuzajya dukoresha turi kwinjira. Nibiyo nabagiraho inama gushiraho username yawe uzajya uhora wibuka. So rero anga turashiramo email, hano dushiramo password, na twongeye dushiramo password hejuru no hasi zisa. So ngira ngo mwese mwabyumvise, reka tubyuzuzemo. Aha ngaha hambere turashiramo username yacu muzi dukunze gukoresha ni Totech. So rero iyi ni username yacu. Aha ngaha reka dushiremo na email. Okay, kadukoreshe iyi ngiyi yijemo nta kibazo. Hanyuma hejuru ngira ngo ubikurikirane gatanu kuri gatanu. Aha ngaha turi buze gushyiramo password nanone, na hepfo twongeye dushiremo password isa niyo twashize ruguru, igomba kuba so rero kugira ngo iyo password uze kuyigira igomba kuba isa no hejuru no hasi, ariko irimo n'akantu k'akamenyetso. Igomba kuba irimo n'akantu k'akamenyetso. Ndabona email yacu yavuyemo. Okay, so ndabona yagezemo. Noneho wowe mu gihe utari wategereza yuko iyi verification ibe success, urategereza aha ngaha nta kintu uhindura. Wowe urategereza hano bita byikaraga bikaba success, ukahita ukanda sign up. So ukimara ukanda sign up, bambwiye yuko username yamaze gukoreshwa. Reka dushiraho n'akandi kantu karimwe kabiri. Urabona yuko mu gihe utari wabona success hano aha ngaha ugomba kubanza wategereza bikaza. Urabona yuko bari kuverifya. Reka dutegereze bibe success, hanyuma tubone gukanda sign up. Mu gihe utari wakanda, mu gihe utari yaba success ugakanda sign up, ntago byakunda. Urategereza WhatsApp ko mbona biri gutinda, ikibazo cya network gusa. Urategereza bikabanza byaba success. So rero iyo verification ya mbere yanze ukoresha kabiri gusa, ya mbere iri buze gukora. Hanyuma uhite uza ukande hano kuri sign up. Hano hari akavi cyangwa se hari success uko nabiberetse. Tuhite dukanda okay, sign up. Ngira ngo urabona ko hejuru batubwiye yuko account yacu yamaze kuba created. Nkuko muri kubibona, ndagira ngo aha ngaha aba ariho muza kumva neza cyane, mbereke uburyo ibi bintu ubasha kubikora ugahabwa bonus ako kanya ukimara kwiyandikisha. Uhita uhabwa drones z'ubuntu. So rero nkuko uri kubibona aha hejuru, ngiye kubereka uburyo bwa mbere tugiye kubona izi spin 10 tubone drone z'ubuntu.
So nk'uko uri kubibona bari kutubwira ati ngo thank you for registering, please verify your email to get 10 free spin and double your first reward for one day. So rero nk'uko uri kubibona ahangaha tugiye guclaiminga izi free 10. Tureze toza tukanda hano kuri verification. Iyi ni bonus ya mbere guys, mubyumve neza. So nimara kwakanda uragera ahantu hameze gutya, uhituza ukande hano kuri verify. Numara kuza ugakanda hano bahita bakubwira ko bayohereje kuri email yawe. So urahita tuza hano muri email, turazanga muri email. So wowe uza muri email yawe wakoresheje uri kwiyandikisha. Hane nababwiye ya yindi ya email twakoresheje turi kwiyandikisha, urasangamo iyi link guys, urasangamo iyi link. Iyi ngiyi niyo uri buze gukandaho. Numara kuyikandaho urahita uyingukira muri account yawe. Ngira ngo murabibona neza cyane. Urategerezaho gatoya uyingukire muri account yawe ya Tron. Urahita bakubwira ati yuko verified yawe yabaye email. Bahita usanga hasi hari agakuba bahita bakubwira ati yabaye verified. Tuhite tuza dukande hano go home. Nitumara kuza hano kuri go home, ngira ngo urabibona neza cyane. Ndabereka nongeye turakleaminga indi bonus ya kabiri. Urahita tuza hano kuri bonus. Numara kuza hano kuri bonus urasanga hano dufite urasanga dufite free pen 10. Hakiri wowe uraza hano hejuru ukaza ugakanda hano kuri hepfo, uraza ukakanda inshuro 10. Wabonye izi nizo bari kuduhereza, izi ni Tron z'ubuntu bari kuduha. Urebe witegereza hano hejuru zigiye kujya ziyongera byihuse. Reka tuzikande vuba vuba, turebe izo turakuramo. Ndasigaye 6, 5. Kuduha 0 n'ibice 70. Aya ni amafaranga guys, kandi nta kintu ukora wowe buri saha, uraza ukayakorera gusa ufite telefone yawe. Okay, ngira ngo Tron 10 ndabona twari dufite zirarangiye. Ndabona tuvuyemo 0 n'igice kimwe cya Tron. So rero guys, nubwo buryo noneho kugira ngo tubone indi bonus ya kabiri, uraza ukanda hano kuri click ya kuri notification. Urahita uza hano iri buze kubibona iya mbere twayisoje. Mbere cyo bari kutubwira ati twazakiriye. Noneho tugiye kuza hano kuri uyi welcome gift. Bagiye kuduha Tron ya gift ya 0 n'igice kimwe. Uraza uyikande, dore iyi niyo code ya iyo gift. Rero tuza hano kuri dream now, niyo turakandaho. Okay, kimara kuza hano ngira ngo urana yuko iyi niyo code yacu. Twari turayishiramo hano gusa ugikanda hano kuri dream now uhita uyisangamo, ukahituza ugategereza ya verification nanone ikabanza yarangira. Mu gihe yarangira ntago waclaiminga ngo bikunde, bisaba kubanza wategereza iyi verification nayo ikarangira. So wowe verification ya mbere yanze uhitamo indi. Aka verification nako kaba kameze neza. No, urabona ahangaha haba hari utuntu twinshi. So ngira ngo uratubona hano hejuru haba hari utuntu tw'udupupe. Hejuru ngira ngo muri kuza kutubona, batubona kari 3. Haba harimo kamwe ugomba kuza kuzuzamo hano neza cyane, ukagashyiramo neza. So akangaka urabona yuko niko karimo. Uraza ukagerageza uburyo ugashyiramo neza cyane. So urabona yuko tugashyiremo neza kugira ngo aza kugaragara nabi. Okay, ngira ngo urabona kamaze kugeramo. Ubundi urabona utu tubiri dusigaye nta hantu wadushira. Tungutu tubiri nta hantu wadushira. Uhita ukanda verify. Numara ukanda verify, urategerezaho gatoya. Ngira ngo urabona yuko verify yacu yabaye success.
wowe iriya iyo ya mbere yanze ugakanda hano ukayikuramo ugahitamo iyi ngiyi. Urabona hano haba hari ebyiri, uhitamo iyo yo hepfo ugahita ukanda hano kuri dirimu. Ukimara gukanda kuri dirimu urabona yuko nayo tuhise tuyakira ya 0.01. urabona ko tuhise tugira 0.2. So nk'uko bisanzwe rero urahita uza ugaruke hano kuri home. Nuza hano kuri home, ahangaha harimo uburyo bwinshi, nuko nashatse ko video iza kuba ndende, gusa nzagenda basobanura byinshi kuri yo. Noneho uburyo yo ikora, yuje hano kuri home, urabona yuko buri saha ubundi uba ukaza hano ukahakora iyi verification. Nabwo urayireka ikabanza yarangira. Verification urayireka ikabanza yarangira, kaduhitemo iyo hepfo niyo iri kwihuta cyane, kaza gakanda gwaye mu mani. Umaze kwakanda bahita bakugarurira kuri ka kandi nabwo nk'ibisanzwe. Buri saha, iyi saha ishize ukaza ahangaha birakunda. So ahangaha rero turashyiramo akahe, ureba akantu nyine birimo kabisa. Ubwo iyo ukabuze uhita uza ugakanda hano kuri escape. Ukanze kuri escape baguhereza utundi tuntu maka ubonyemo kamwe muturajyamo. Okay, urabona yuko hano hari akanyoni kagomba kujamo, katuza ugakanda verify. Okay, ukimara gukanda verify uhita uza ugakanda hano hasi hari ibara ry'ubururu, uhita ubona amasaha atangiye kubara iminota 59. buri munsi ukaza ukahita uhabwa 0.01 cy'iyi Trax. So rero ni ibingibi ni uburyo bwo gukorera amafaranga burimo. Kanze mbereke n'ubundi ndi kuyuta, nzaza ndi kusobanura mu yindi video. Ukaza ugakanda ahangaha, ukaza hari uburyo bwo gukina ama games, ukazamuka mu marevo. Affiliate ni uburyo bwo gutumira, reka bari bwo mbabwiraho uburyo bwo gutumira buri wese. Iyo umutumiye uhabwa bonus. So rero uhituza ugakanda hano kuri copy, hanyuma iyo ukanze copy ukayohereza umuntu uhabwa 50% bya commission yayo akoreye uwo muntu. So rero guys, nubwo buryo burimo gukorera amafaranga. Kubikuza bwo intukuza hano kuri withdraw nk'ibisanzwe. Urabibona ko ni Tron niyo ukoresha network, hano ugashiramo address, hano ugashiramo amount ushaka kubikuza, kugira ngo ubona yuko minimum yo kubikuza ni Trax 5. Bakagukata 0.1 niyo baza kugukata mu gihe uri gutranslatinga izi Trax, kandi mu masegonda ahita akugeraho, ntabwo atinda. Ubutanzaza ndi kubereka uburyo wabikuramo aya mafaranga.